kuvuga noshimira cyane mumenyereza mukuru Sangwa Patrick ko niwe yabamotivye yagerageje kubegera abwira ati nimuze murondera amazina kugira mwana nanje ko noronka bo selection muri mwebwe cyo no saba bacha baduha nka retour champion ngiri here dusubire dukinere oya aba batsinze nimuvyemeye kama watatupatia na ingine nafasi ya tena katika timu ya taifa tafaa bora zaidi. Mwebaza igica mabasumbeje munsi bo determination twebwe iwacu baje bafise ishaka kugira barondere liste muri equipe ya senior. Urakoze Kamana Karim muhejeje gutsinda mukuru wawe niye motivation yari muri no match hari ahantu ho kuyerekana kugira ngo natwe tuboneke nyimba ari undi munsi bayamagaje senior natwe tuzogira ubuntu baradutsinze football bibaho bitanze uko bashoboye natwe twitanze uko dushoboye kugira ngo tubereke yuko turi hejuru yabo gato kwijaja yebo baje 100% cyo gituma twatanguye umengo turi hasi gato. Ilikuwa ya mara kwanza niko hapa, naona wafana, nasikia raha sana na tulicheza kontra ekipe ya mzuri sana na goli yangu ni Mungu, nashukuru Mungu sana. Premièrement kurutegura twakoze entraînement imwe nico twakoze tu n'entraînement twakoze ejo nagerageje kubereka ko ari chance babonye n'opportunité babonye ogerageza kuyazima ugakina nubwo tutotsinda ariko twagerageje kudemontra do kwa on est capable nico gituma mwana wa à l'aise na pression yari kuri kwenye mpira wanakuambia mtu akikutangulia inakuwa ngumu kurudi. Wametusaidia kuongeza sisi experience. Vraiment tunawaheshimu sana. Malheureusement, ok, aujourd'hui, c'était pas fait pour nous, mais la prochaine fois, je suis sûr, avec la stade très full, qu'on va faire 3 points pour nous.